Fandarana toera zegny magnano mbala tsara korialy atsika mpagnaraka tsy tapaka ity fandarana ty dia zagny hitondra artiste ndray atsika atao amin'ny fandaharana na hitondra olo manana lazany zay tokony fantaritsika mpankafia ny page sy ny fandarana sy zavatra zay nataony medara tsy miabandony hatrizay magnasana ro sahady ampitiavagna ray mpanajagna magnaraka ty fandaharana ty hatramin'ny farany Lala, para insinesa nainake, la musica morilati aiko, sirini kubaba. Ele ny vahiny fandarana atsika ny antia raha maro hiranazy zegny izy fa indrindra fa ny angozy nandevi ndraiky tsara hira igny ary mbala mandefo izagny ambady sakarazagna agny fa alohany avaka mbala tsara ny ele makasitraka sady ny vila kaltody aty andolo mandroseza izay andray ny réveillon amin'ny 31 décembre iaragna amin'ny Marius Judiciaire atsika jiaby zay hoavy afaka makatia afaka commande invitation afaka miretiré aty amin'ny vilana amin'ireo mpandafo izy agny afaly magnano mbala tsara ny ele na eky ny vahiny ato amin'ny fandaharagna toera zegny ya faly miarabanao midara faly miarabantsika rehetrarehetra manaraka any amin'ny réseaux sociaux ele elaela zegny atsika fa nisy fotoagna atsika nagnano direct telo fa tsy nafapo tsy nasiro jeu ndraiky atsika navy hikoragna amizegny fankahita sora ino vaovao helahela zegny ino raha azo koragniny ino raha manjary afa atsika koragniny ato ira vaovao comme d'habitude ile miezaka foana amizao zegny za mamonkatra foana satria tsara zany hoe mikaroka de mamoaka de zay zany tena ataoko amizao satria tiako le mivelatra be amin'ny la musique mamoaka hira maro karazany tout rythme de zay zegny misy hira vaovao be any ho an'ny bonne année mitototsy titrany tsapiky izy nataoko ho an'ny fety zegny mitototsy ino dikany te mitototsy zegny aloha mitsatotsatoka danse mitsatotsatoka zany mitototsy tsapiky mitsatotsatoka zegny tsapiky zany izy fa mitototsy izy miparitaka amin'ny zegny zegny ny vaovao ile zao intéressé zahay mahita tsaiky magnangy ty azo matsaika magnangy tsara en forme ty c'est qui vraiment ele za zegny avy any Tuléar mamako de babako avy any Analalava zay mahatonga la remarquevanao parole somary mifangarongaro babanao avy Analalava fa mamanao mamako avy any Tuléar oui fa anao zay tombo taiza tombo Tananarivo kely za de vao nianatra any ivelany de niasa kely tany ivelany fa nidina ty zany no fitiavako la musique malagasy ya koa za tia nanao raha hafa nataoko étranger hira tany fogna fa tena tiako zegny le hira gasy de décision ko mitsy hoe za hidina Madagascar hanao hira gasy bon anao zao fa hipetraka ty Madagascar aloha sa pour le moment misy projet zay atao amina musique za zany mbola tsisy décision nipetraka na ny hoe andeha hipetraka any koa pour le moment je suis là zay fo bon en tout izy tegna agnarany le azovy agnarany le ty azovy e le ty agnarana anao agnaty copinao sa sara juste nentigny iakatsiatra fotsiny tena anarako zany Euphrasie somary sarotratra manona azy hatramin'izao boky efa misy manontany foana ino je sais pas pourquoi fa le olona zany akory Euphrasie de amin'ny la musique amizay zany le izy mila atao anarana mora azon'olo maivagna de pseudoko tam'izah mbola jeune fille 16 ans adolescente elle est gasy elle est malgache zegny fière zegny izy gasy de nasoroko le gasy fa lava loatra koa fa nataoko eley fogna de novaiko kely fanoratana anazy de zay natonga an'le hoe eley mony anarako koa manomboka amin'ny e de voilà bon mbola tianao agnaragnanao zay hatramin'izao bien sûr c'est fa ataon'olo anarako aby bon avant départ andeha tandafy anao fa nagnano la musique raha tsy diso fitadidioko non
Non? Non. Fa nisy hira Nisy moment zany ny hira fa vacances zany nanao vacances. Vacances ty Yeah. zegny Nanao vacances tam'izay de namoaka hira. Ah d'accord. Yeah. Je pensais que hoe anao fa tatidy. Zany nianatra tany mihitsy. Ie. Vita tany mandeha vacances magnano. Mandehandeha de manao sa karaha jusqu'à zao. Mandehandeha. Yeah, D'accord. magnano hira. Bon, amin'ny resaka ny lamozika ty. Misy araiky zegny tegna na za manokana zany a, teo ny tegna nizako anao le ino ma izy titre anazy? Tsy vaotako. Tsy vahoatako. Yeah. Io tsy vahoatako. Tamin'ny fotoana tsy vahoatako. Pourquoi tsy vahoatako? Fa magnino ny nentigny ohatran'ny le texte sy le ino marigny le message tegna ampitaigna tamin'ny le hira andrefanao. Tegna tsy avorony vandy fa izy igny inspiration niainga tamin'ny hiran'olo zay. Na izy zegny nisy hiran'olo zay nitandrinesanay zay groupe équipako de à partir ny hiran'olo io zegny natafavoahanay le tsy voahotako satria le hira zegny manambara hoe tsy mila manome tsin'olona miaraka aminao foana anao à chaque fois hoe anao ne perte koa ialako karaha zay parce que mety anao koa diso donc le tsy voahotako zegny tsy voatery ho perte za very anao fa anao koa ne mba nanao raha tsy mety amin'ny fiarahagnantsika de iny zany manambara hoe tongava saigna anao fa anao koa mba angozy mandevy indraiky anao sarotry ho tegna angozy zany hoditra omby an'izay tsy malala mahery sarotry anarina ke antegna am'izay koa fa dégâts de hoe anao no perte anao hoe anao no faute non tsy karaha zegny de zay nahatonga anay hoe andao rangasy hinan'izany de nalatsaka tsy voahotako. Bon niratsaka amin'ny safo fa tsisy hoe nisy lelahinao tsy voahotanao tagny tsisy raha karaha zay. Sao de zany tsy sao de zany tsy voahotany tsisy an'izany aby. Non, zay ko netretra hira niboaka mbola tsy haigny ino fagnazavagna am'le hira fa netretra zay misy lelahin-drako ty donc tagny tsy voahotany nahery sa lelahy tsy nahota azy tagny netretanay azy. Na sady izy iny tsy tantarako aby. Tsy tantaranao fô. Juste inspiration niainga zegny izy am'le hira zay. Bon, namaliagna le hira. Manakory ny fandraisan'ny public azy, ny feedback zay niverina taty aminao par rapport an'izay zavatra zay. Izy igny zegny tournage nataoko tany France ta Marseille za nagnano izy igny de za mbola tany le izy nivoaka de be mpiantso be za tam'izay hoe hiakatra nitsehatra spectacle concert tena feno de faly be za hoe waouh c'est vraiment un son que les gens ils ont aimé vraiment énormément ary hatram'izao izy ka olo mahita anahy tegna mbola miresaka n'iny hira iny foana ino tena hiranao tiako ino tena hiranao tiako de tegna faly antegna faly satria niasa mafy nagnano izy igny tamin'ny plein confinement nitenté fogna za nanano izy iny plein confinement de igny manko izy ino izy iny. Bon, igny zegny hitany ignisan'ny hira nafahan'olo ny nafantatra ny le fa tampoka teo de nisina baka nile taty afara surtout taty afara an-taogna tsapikiny nandeha hitsatotsatoky ty ino tonga anao hoe nialagna kely le pop tato de niteny vadiky ny tena agnano tsapiky indray mandeha. Ya noho ny le zaho zany manana avantage kely lazaiko an'izay satria tsisy gadona tsy ho tafavoakako zany za mafy gadona maro satria tiako la musique de te toucher public maro za satria anaovako la musique zegny tsy hoe ino fa fitiavako de tiako zaraigna amin'ny public zegny le fitiavako le raha zegny de zay nahatonga ana hoe indraindray misy tsapiky mivoaka indraindray misy rythme maro mety hisy rapy un jour. Ah ouais. D'accord, le firy vady firy zanaka. Vady zegny tsy de maro eo amin'ny 10 ele zegny azo lazaina hoe tsy manambady. Tsy manambady. Tsy manambady oui de tsisy mbola tsy mety manambady zay sasa hoe tegna tsy manambady. Efa nanambady zegny. Efa nanambady. Fa maintenant zegny tsisy. Ya. De tsy mbola niteraka. Mbola tsy niteraka. Donc fa afaka mampiditra dossier zalahy tany. Mandray dossier. Je sais pas. Regny voa isany zegny. Donc zagako maro ho avy ny demande. D'accord. Ele amin'ny atreto afiry ny hira zay fanavoaka, ny clip na ny audio atreto. Efa maherihery ny 10 satria nisy hirako tam'le zale nanano vacances de efa maromaro koa. Parapara mbola hela za tam'izay tsy mila discussion zay hirako voalohany. De veo am'izao moa za namoaka depuis za navy taty namoaka hira
plus 4 eo zany e na efatra eo zany nivoaka tamin'ny za navy ta Mada. Fa za niala boaka tao France efa nisy 3 navoakako aloha de zay za vao nidina. L'école nialanao teto Madagasikara nandeha l'université ndeha hianatra eto mais après la musique tiany nandeha natao. Sa nianatra la musique anao tamin'ny l'école ianaranao tagny sa ino tsy le zavatra ianaranao nanensinao nanino tegna fa la musique? Efa fantatra hatramin'izaho mbola kely hoe hira. Ny anahy tsy avy tampoka zegny le fihirako ty. Fa depuis izaho mbola kely efa anaty lio. De automatique be le satria mandihindihy, mihira. Manano cinéma, tokotokizany. Donc t'as étudié la musique là-bas ou Non, pas du tout. Tsisy idirany za nagnano comptabilité. Oui. De avy eo za nagnano droit. Tsisy idirany fa le raha zegny kaofa tian-tegna, ohatra hoe tu te sens pas bien hoe ambelako raha tiako ty. Anao raha ty za noho ny antony. Non, mais il y a rien qui m'empêche de faire ce que j'aime. Donc j'ai fait ce que j'aime, satria fiainagna fandalovagna, il faut faire ce que tu aimes, et ça de manenina rehefa avy eo hoe efa antitra vao Hetsika. Nazary matevavitara la vie. Bon, hatreto efa manomboka afa-po ve anao na efa mafiera anao ve ny toeragna zay efa misy anao amin'ny resaka la musique amizao? Ya, tena fiera be za ary za anisan'le tsy de tegna tiako zegny anaonao raha pour être vu. Zany na ataoko calme, ataoko doucement, ataoko moramora, ataoko mifitiavako izy zegny le raha ataoko de vraiment je le fais avec fierté et je suis très contente de d'où je suis aujourd'hui. Oui. Anao zany tsy de hitako loatra tafiditra agnatin'ny kafoiazin'ny buzz-ny artiste maro isan-karazany reto. Agnisan'ny artiste tsy de mankafy igny ve anao sa ino tsy fidiananao hoe plutôt calme na magnajangaja-tegna mikoin-koinao rehefa anao. Ino entinao agnazavagna zay? Ça, c'est mon caractère en fait. De io tazomiko foana le toetrako zay hoe tsy de tiatiako tsy mahavitavita raha buzz si cinéma, je fonctionne dans ma vie selon mon caractère. Izy iny foana gardeko satria igny mampazahozaho et je suis bien comme je suis, donc je vais pas me transformer pour avoir quelque chose. Oui, pour avoir des vues ou quoi. Bon, ny faninao hatreto ino zavatra hitanao tegna hoe taky ny faninao aminao amin'izay mankafy anao? Fa maro ny te hitana. Fa io moa zany hoe chaque chose à son temps. Ary misy miantso za tsy hoe za sarotin-draha fa za tia mijery condition de travail. De koa io fa tsy de mifanaraka aminahy les conditions de fa somary mi-refuse za. Fa sinon ils sont là, ils attendent nouveauté. Voilà, fa misy hetsika maromaro amizay zao hivoaka amin'ny 2023. Ifisy honantsehatra moa zany. En 2023. Donc raha azoko tsara zagny aty Madagasikara alohanao hagnano la musique gasy eky fa mbola tsy anao va-et-vient France Mada et tout. Oui. Bah si, je peux. Je fais de va-et-vient. Oui, anao afaka mandeha va-et-vient fa hipetraka eto teniky anao hagnano. Pour l'instant je suis là, ouais. Oui, managna manager ny mpiara-miasa sy ny coach sy ny tariny sa ino zavatra misy aminao zao? Ya, bon. Afaka micontacta monsieur Zokovonjy, izy moa amin'ny numéro amin'ny clipiko regny foana. De le hirako farany tsapiky indray numéro-ko ny ao. De amizay nareo tonga de miresaka amiko koa. Io zegny zay zegny voilà quoi. Eo fogna zay. Ino mahatonga hoe ry misy numéro-ny Zokovonjy aty ambadika numéro-ny ele tout simplement. Misy zavatra qu'est-ce qu'il y a entre vous relations? Tsy de misy ino fa le asany zegny mitombo be. De parfois zegny za je me sens aussi ouais ça misy te resaka amin'ny public na. Za misy te resaka amin'ny zareo de je me dis ouais j'ai le droit ve ametraka numéro-ko za de bien sûr ozy izy ataovy ozy izy de nataoko fa afaka miantso anazy de afaka miantso ana. Fa za misy nam'le tsapiky mitototsy iny c'est mon numéro. Ah d'accord. Amin'ny resaka famorogna la musique zany hoe avy amin'ny Zokovonjy zao avokoa ve ny hira jiaby zay ataonao sa anao mba misy fotoana manao ohatra hira sa samy mandefa hiran'olo mangala inspiration mety ho ohatra nataonareo tary amin'ny tsy vaovao atako tary. Tamin'ny tsy vaovao misy hiran'olo nalefa de nazahoanareo inspiration vaovao de samy manao karegny anao sa ohatra ny ahoana fanaovagna? Oui, misy hirako le teo regny tamin'ny Zokovonjy de za zegny manoratra koa manoratra hira za. De ndray koa misy namagna mipropose fa bon faut bien étudier. Misy ovaovaiko le raha proposé indreo amina. Ele manakory ny lehilahy manetatra anao? Tsy de misy critère. Physiquement tsy de misy critère. Oui. Tout dafa zanak'olombelona mety possible zay mety telela fotsifotsy, mety possible mety makokolay, mety fohipohiky ny mahia. C'est possible. Donc managna chance zany. Koa fa izy charmant izy tiako.
koa izy zegny fa charmant fa tiako dika zegny mila meme charme zegny mila mihetsiketsy koa za tsy ary la marengarenga taditady vola za tsy tiany raky mipetraka zegny anao hoe amiagna hely sy ny tariny tsy zaka kiraiky zegny ia mila mihetsiketsy mila mitady vola zegny tiana mihetsiketsy marengarenga charme ito fa anao raiky tsy mifidy physique za ia ouais d'accord lera resaka sakafo ino tegna kafizinao raha sakafo gasy ny laoka sy ny tariny anagna ndraiky hena sagnany magnamamy sagnambe rehefa sagnamafana tao anagna fa tiako fe zegny tegna sady préférenao mora velomigna tsy manahirana raha batata jiaby raha ihaniany bazary eto ino tegna anao koa restaurant ino safidy steak plutôt steak salade steak salade ny tianao d'accord raha ny fiakanjo mba misy genre ny fitafiny tianao hoe plutôt robe ou plutôt mini short sa manao akory tegna varie be tsisy limite za amin'ny resaka lamaody satria za tia lamaody be dia tegna mifangaro manaraka tendance be koa za misy artiste vazaha ve na ny star vazaha alainao tahaka ankafizinao sa manao akory ia presque amindreo za mijery koa mijery ohatrany hoe Beyoncé Rihanna mijerijery raha ataondreo za dia iny misy modifieko kely za koa tsy de tia raha compliqué be tsotsotrotsotra fô donc zanao tsy fitavidianana lamba na mahita fripe mividy na bien sûr ouais je voilà presque vous êtes tsy mandeha any fa tsy mandeha any amile satria za mako tsy de tia za mitraîne re mandany fotoagna tanao le mbola iombahomba sy jery miandro ino tsy vitako fa manao akory mijery mivantambigny partout voilà commande za amin'ny internet misy za mandeha Beoririka ohatran'izany d'accord bon manakory fahitanao kanto malagasy tatoato amin'ny fomba fijerina manokana anao tany avy tany ivelany ndeha to Madagasikara agna la mozika fa maresaka ny kafoiasy ny tariny ato maro ny mpanakanto nefa anao fa avy tary midina tindrendry agna la mozika manakory fifanjevoagna agnatin'izay zavatra zay le hira malagasy zegny tena tsara ary tena tsika mahay raha le artiste malagasy zegny hitako mahay mihira be tsara feo misy talenta mahay mandihy ary matavoaka clip tsara fa ny mahagagana fotsiny hoe ahoana antsika mahatonga je tsy tafandeha any extérieur le hirantsika le fiteny io zegny il faut toujours choisir hoe soit ataonao en anglais izy soit ataonao fangaro soit ataonao français de vao les relations mila manana relation be zany ahafahany zavatra io andeha ivoaka zegny andeha international dia zegny zany ngamba no hitako hoe mila ezaka mila ataontsika malagasy hoe mitady an'izay réseau zay le réseau ivoahany le raha fa misy ndraiky fa misy réseau fa tsy maro mitaiza feo ve le misy zavatra fadiagna tsy hohanigny na magnano vocalise kely marandraigny sa manao karakory ndraikindraiky sa mandeha dahoara feonao mandeha dahoara tegna tsy fa ohatrany alohan'ny hira ohatrany hoe minamina tantely ohatrany efa alohan'ny hira sa alohan'ny studio ino oui studio aussi mina ino ma pecto miaraka amin'ny rome thé genre fady rome non je prends pas d'alcool. Ah d'accord. Fa tsy hoe misy raha fady mipetraka aminao tsy zay. Non. Tsy mifoka tsy mandeha raha. Tsy mifoka tsy de mazaka fumer. Tsy mazaka fumer. Tsy mazaka mihitsy za ia. Donc mety tsy tianao le la mifoka donc. Tena tsy tiako. Tena tsy tiako. Magnano sport ataonao? Ia, ndraindraiky magnano foot hely dia za tia magnano ino ma sport en salle reny. Sport en salle. Fa ndraindray moa zany tsisy fotoana dia tsy maintsy mijanona satria le hira ty mandany fotoana be maro be pitsopitson-dravatra organisena derrière le carrière zegny misy tatouage mankafy tatouage sa misy antony manokana anaovana tatouage oui mankafy fa combien manana tatouage raiky foana raiky tatouage misy antony manokana anaovana zegny c'était à la mode à un moment donné la mode be zegny izy io dia tiako be koa raha la mode dia tiako dia nataoko écriture eto igny le hoe stay strong ça veut dire il faut toujours rester fort zegny amin'ny n'importe quelle situation zegny fogna choix tsisy ankoatran'izay na misy iny rester fort voilà zay natonga za nagnano izy
Piercing. Piercing. Manana piercing haza aby ny misy. Yeah. Ny lela misy piercing aminao sy manao akory. Miss piercing. Amin'ny lela ihany sa izy? Amin'ny lela dia amin'ny ventre, amin'ny nombril. D'accord. Misy antony manokana. Sa misy ta à l'époque misy ry tovolahy mba tiako misy piercing. Tena za mihitsy. Anao mihitsy décidé. Le fankafizako lamaody ka. Hoe mahafinaritra anazy le izy dia ataoko. Izy io zay le milela eto fa mipetraka eo en permanence sa hoe handriary na hihinagna eo fo izy. Mihinagna zegny izy eo fô. Eo fo. Tsy migéné na misavy kely felika aminazy na ino. Non, tsy fa automatique. Bon d'accord. Fikarakaragna volo ary manao akory volo tele misy tsara volo koa itsaky magnangy te manao akory volonao tegna izy sa hoe magnanty tsara sa magnino sa manao akory fikarakaragna. Miovaova be. Karaha pas mal de stars le font hein, à l'extérieur ou ici. Tegna ovaovaigna mila teriterina koa zegny le public de manao effort manovanova pose. Ça fait partie du boulot, les images. C'est que des fois, les publics, ils ont la mode. Les publics, ils quoi. Miss programme les fin d'année, c'est mon caracole. Miss fin d'année. Fin d'année, c'est plutôt à la maison, en famille. Oui, oui. Tu as invité ni Tim Bobo sur le caracole. Invité Warza. Bon, amara parang korangatsika fa bebe invitatsika zay de maro be jeune mbola agnatiny mandady amina muzika ty. Mandady misy ndraiky efa ao fa mbola tsy hitaizany place petrahana. Antakinao mba fa mandehandeha ino ny conseil na astuce afaka omenao ny jeune atsika zay mitritra amin'ny la musique na zay mbola vohiditra na zay fa ao fa mitady lalana. Juste conseil me conseil soyez patient. De kofa raha tiagna de ataova mifô fa hitan'olo fogna iny rehefa ataonao mifô zany hitandrozy avao hoe raha toy tsy ataotony fahatany fa tena ankafiziny hitan'ny public foana iny de mila maharitra aza maimaika hoe koropakopaka anao fahatany satria te alaza mila maharitra tsy mora ndraiky satria maro le olo mihira faharetana karaha ataoko zao zany tena zany mihitsy faharetana fa tsy hoe andeha nanao raha fatifatany any zao hampalaza malaky no zay. Raha ry Black Nadiar tan semaine ry Big MJ mais atsika note 20 sur 20. Firy notenao amin'ny artiste anao. Anao tompony saika manomenao note. Tsy tafameko. Hainao valeranao. Ataoko fa aloha za mahay valeranao zany tokony zany kosa mba fa zao ny azo ty. Satria raha anao tompony tsy mahafantatra ny valeranao amin'ny resaka la muzika. Anao kory ny mpakafiatsy ny tara. Ka zay saiko anao hoe mba fahanao anao effort de lavdahatra hoe tokony hatatra 15 amin'ny taonao avy hatatra zao za amin'ny 2000 zao zay antony hoe apetraho ary ny notenao par rapport amin'ny za koa mametraka ny note koa za 20 sur 20 fa iambarako ony chaque sambola amin'ny notiny non chacun sa note de nareo any koa afaka manome note nareo fa koa za tompony je me vois bien dans ce que je fais j'adore ce que je fais de mino fa any koa misy manome 20. D'accord. Artiste fa za artiste gasy izy ankafizinao ary. Tsy de misy za mankafy la muzika be fa tsy manana le tonga de idole fa ny anahy tiktik daholo zareo ohatran'izany fa mifangaro be ny renoko misy rap misy raha maromaro zegny ry Maria Carey ry Whitney Houston za mbola mihaino an'ireny foana hatram'izao ry Michael Jackson c'est vraiment varié tena mihaino hira miparitaka za tsy manana idole. Zava-baovao amin'ny voalohany taona io. Misy misy hira slow zay ihany nomaniko an'ny fankaty rehetrarehetra hivoaka amin'ny mois de janvier de misy seho koa anatin'ny efa tena anatin'ny mikarakara anazy zay zao fa ho hitanareo mpankafy amin'izay ele de zay no entinay amin'ny début d'année. Afatra ary ho an'ireo zay efa nakafiany elehatra zay ary zay olona vao sambany nahitanao am'izao ome afatra zay tokony hoan'ny zareo. Satria betsaka anareo zany zao amin'ny fitiavanareo ahy tena nampita aminareo any ny zavatra tiako ampitaina de faly aho ary misaotra anareo foana mandrakariva fa raha anareo tsy teo de efa nijanona za satria ohatran'ny okivy aho hoe tsisy vokany mihitsy fa nononareo faniko zany mbola présent manaraka ana foana de misy mitomany nareo mahita anahy de tena vraiment tena tsy zakako faly loatra za misaotra betsaka anareo de anareo de mbola tsy nahita anahy de manasa anareo hijery nisy anganasako.
Mankasitraka mankateligny ny zahay avy aty fandarana toera zegny ny firarian-tsoa angambany no azonay atao ento miakatra ny kanto malagasy dia mitombo alaza ho riarianty Madagasikara ty na hita Madagasikara zany andro velany amin'ity lafiny muzika ty dia miverigny eto koa tsika mikoragna amin'ny afaka volagna na andro vitsivitsy nataogna vitsivitsy amin'izay artiste sy star managna ny maizy azy zay ny tsodrano sy ny firarian-tsoa avy aty amin'ny fandaharana. Misaotra betsaka anao dia je te souhaite la même chose. Ok, d'accord. Tapitra hatreo ny fandaranantsika elay mpanakanto izay managna ny lazany tavin'ny volony raha mitovavy magnano la moziky eto Madagasikara dia ankafizo arahiny zavatra zay ataony amin'ny page-ny elay officiel agny ahitantsika izy na amin'ny YouTube afaka mitapy zay tsika dia ahita an'itya tovavy izay managna ny maizy azy tia dia mampanantaigna anareo koa zahay dia tsy hoe ritondra olombavao hafa koa entina aty fandarana tia dia mankasitraka mankateligna ny Villa Kaltody Andohany Mandroseza izay nampiatragno ny fandaharagna dia ho antsika zay te hitsangatsanga tegna ny pikniky tia andeha alaala voly kely afaka mandray anareo zahay aty amin'ny Villa Kaltody Andohany Mandroseza azadigny programantsika 31 décembre miaraka amin'ny Mario sy Jolisia ho antsika izay ty hiala voly hiaraka amin'ny namagna hiaraka amin'ny fianakaviana mametraka veloma mandrapitafa erigny ny andray veloma tompoko. Quotidiano me conoce.